Tala falava, le nei fo ia la salulu, ai alomaya, o se whaapoponga fo le nei, o tātou tala fo. I tala tamua, o la sona matali e whanga salonga ristala mo li tūmano sa whata numero lua, o I lanta umawanga wa ai ristala, mo le whainga pālo tala I titi o lumana I nei. O la sona whaatina le ristala le ekalesia katoliko I muli vai sa whata, o le aso teo le awhai le whakasai taftoala, ma le aso foreili, ili e whakasa whausanga. O le ato e whauina le vai aso whau mi le aso ngafoi le aso lulu, I awhio anga o fusi, vai e manu usuatia. O le masina o vai le tuetau a fianga le fono le palemene, na whaama vai le whaipula le tūmalo na manumalo mai le whainga palo te taluai, le awhio ngatu ia le toa, ina wa ia fina ngale tosu ia na lango, mai le vai anga whauwhai puipui ia tau tangata le JPP, I le vai anga whauwhai whatuatua I le atua Samoa o Tasi. Inisi o tala, o taloponi le asifurmalima le masina le nei, le toi tola lau ina le whasalanga le sa ave am whia o ngaulu le manu Samoa inisi o tau sanga o mawai, le awhio ngā mase mahonu swaga. O le nei whai unga awhua maina o tala sanga lo I amase, I le whaamasinonga, e tau whia le lau ina o sa whasalanga, ai toi le lulu whai unga le whaamasinonga e peon whaamoni e luna whai ona wha o ngā lima matanga, ma le whai a inga whai whaamalosi. O loo te ene lo ia leo le nei talo sanga, o na lo whai unga e tau na lau mua le whasalanga, o nā wanoa I leo na whai esi talo sanga a pili. Ua whamanino se tase suia le vaianga le Petroleum Product Services, I le whailoa inga mal komiti whawhautua mo whalawlawe matu ia ma whafosei, mo le fuafua le swau, na I e tau ai, a so le atu e tau na umaiwa ai Samoa nei, mo le sapalai o le swau. O le aso whao le masina 4 Iulai, a se whalumalua I le aso whamalima le masina o kuse tali ai, ma le aso lua sumatasi le aso lua sumalwha, e tali ai tau na umai o le isi waa, I le masina o se tema. O lo whao lava le nei vaenga le malo, a wā lava le no fasila fia le atunu, o le tūlanga wa I Samoa, I le vaenga tau swau. I tala muli. O le vai aso ne lo whanga solo iso enga le vai tau sanga mua, po le semester 1, a le University o Samoa le papa ngala. O le vai tau ne lo tau sanga lo whianga I fo ili te leo a onga masu enga le afa tau sanga. Pe I tai o mai lava I te mili nei, I le imo lawa whamanu ianga moa tina enisi o a onga, po le One Government Grant le OGG. O se tasini o whamanu ianga o whamau ine le tala whatau le tupena malo, le whaititia 5 se lau awheta alaya o lava University, o whaititia fo ile whamanu ianga, e peona folisi e luma le palemene, e ala le tala whatatau o le tupe. O tātou talafo nāmale ia salulu, te mo sifa poponga le tu laifi tu te ao, manu I au whasausaunga Samoa.